Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar tu silian sang puya India jan COVID-19 do konga hlotlena ro pui tak changin vaccine dose viable che za chonga peta a hedin mun thlang thei tro thok tu doctor nurse la ma tonga thok tu ta ba ka me pui vaccine la zong te All India Radio jan zan che be buk chewa heti rol hen shileng ala re lo wangin me pui ta film kur chunjom zel turin kan ngen chewa sarkar lai puin vaccine la theiten an lang vek theina na November ni thuma tangani samthum thlenga be pi thak mek mega vaccination drive nei chungin vaccine la thei chuan lo la vek turin kan nge na cheu sa kha hon puilo thleng tura mai tom na vo midang nei lo kun le mai ti fai te lo ngai pai mo zelang cheu covid-19 kan hno shedu nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pret bial pali paruk le pakhat bial pasari panga ba ka mizoram tan pakhat bial pani te bek po thei reng ani tuna chun chanchin thalonga chun zamang u tugina covid-19 tin mun hria thar bera mi zarok samruk pakoin an kai ti mu chu ani State Level Expert Committee on COVID-19 Management chuan mi pui pun khom na hmuna a huwa zai chu a him lo mati ram chunga COVID-19 vaccine dose viable se za som pakhat peklin anita Germany chuan avoi khatna ni khata COVID-19 trikai thara singa chuang anei tuk ina COVID-19 din mun hria thar bera mi zaruk samruk pakoin an kai ti mu chu ani a sample test zong zat sangli za seri somnga pasri zinga za som pali point bial paruk an positive ani dundin huna shikai to zong zat hi noi khat sing ni sangriat zan hi som pasari an ni a noi khat sing ni sang ni za panga enkol dam ani to a enkol lai mek sanga zaruk somnga pali omin mi zali somnga pariat tin thi pui to ani nimin khan ZMC RT-PCR laboratory sample test zinga somnga pariat an positive a through the laboratory sample test zinga somnga pasari an positive a rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua zanga somli pali ani a FIA sample test zinga positive soman ombok ani mishing sangkhat zela positive mu chu to za thi za som pasari ani a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to hi somli pani anga chut ani nimin khan tongtrai bethel camping center sakor tui chuna shikai za somli pathum mu chuani a inrin hlel awanga sample test ani a anjinga za somni pali chumi pani in mechia som pakua in hrian kaya anjinga hen na lang chuak somkwa pani an omani Health Minister Dr. Alal Thanglena hovin min khan minekowa State Level Expert Committee on COVID-19 Management and khoma mi pui pun khom na hmuna a huwa zai chu a him lo ti an soi State Level Expert Committee member te chuan Mizorama ni tina COVID-19 positive mu chu azat an tla hniam anga alan rolin positivity rate ero ala hniam chuang lova hei hian in thada thei alan ni lo ti en tirani anti a in ven film khurkonga tanlak mar that ala tul hle anti bok WHO te funga warning level 1 atanga 4 awm thu soim Mizoram district tin te hi asangber warning level 4 an om vekti soim puipunna zalen lutuk thei alani lo ti antar lang bok nimin thut khoma hian mi puipun khom na hmuna a huwa zaile ring tak taka aw chu mask wa thachung poin a him tok lo ti khovel mun sang anjir chen na tarlan ani ti an soya puipunna hi in chung lama hmanani chuan arai lo theng ber man ni se andu thu soin mi thiam te chuan minute somthum pe lo se andu ti antar langa heng hun te hi atheng tho theiang bera bot se atul ti an soibok COVID-19 chikai negative to te engamo chen anin enkol film khur atul thu tarlan ni im anzom turin kai shona post covid advisory siam atulan ti up malak vat an tu mani symptom nei lova negative te zinga po an chuapin atuar ti mithen khata mu ani thu soyani a mi puita chu henga wanga chi ai chuang lo tu le film khur taka anni tunun phung pa ngai zo kha ahim ti an soibok ani COVID-19 shipuin kai dar lo tura inzitina pakhat all mask campaign chon omzi ani hle ti talan ni im kumin chungin all mask campaign man chun zom ni se ti anrel ani lir nging chungchang zirchian na atana khol poimo tak broadband seismic station chu Mizoram sarkar le CSIR NEIST Jorhat Assam Tangkop malak na in Mizoram hun pathum aizol khobung le lungleya bun tura ro manani a chung zinga pakhat chu Pachung University College a nimin khan Chief Minister Puzoram thangana hong Chief Minister chu lir nging tun hnaya Mizoram angong dan le Mizoram chu zirmi ten lir nging na tak khen theina hmun omti an soyawang te in angong thei dan turte zirchian bela china sang thleng thei ma chon tura in bo sai thei dan turte hriat bel chup apoi mo ati a chumia tan chon broadband seismic station chu thil tang kai tak ani thu
asoyani he huna hian Home Minister Pril Chamlen na Portelin Broadband Seismic Station Mizoram bunani ta chu thilomom takani atia chedrup na thleng thei chi sang laka inven himdan le ma chon dan tur chu sarkar ro manale mi pui tho pui na in malak ani thin dan soya heng zonga hian data thale rin tlak ne apoimo thin hle ani ati Mizoram hun thuma Broadband Seismic Station da mang hian lirhing data sin chia thin ani anga data zong hi PUC Aizawl Seismology Center von thatni in CSIR NEIST le Department of Geology PUC a chiang zo ka zirchil ani ang heng zirchil na thil mu chu poimo de sarkara akai nu department ten malak zel na tam an mang tangka theidon ani kumsam ni kalta tangkhan Mizoram le chevel chu lirhing magnitude pali point bia le a9 tuming amazat asoi to ani khovel pum huwa pa pneumonia nana dauna ni World Pneumonia Day Poland kumnga noi lamzinga pneumonia wanga nuna chan titlem tora be puithak na nimin khan Health Minister Dr. Ala Thangne na hong Reproductive and Child Health National Health Mission Mizoram board site World Pneumonia Day Pol hun man na hian Health Minister John Thu Soi pneumonia chu India ramano pang thina thlen tu tam berani atia India sarkar sin che dana no pang kumnga noi lam thina za som pali hi pneumonia wanga ni a Mizoram be ka phei chon India ram aya sang ni in za som panga lai ni atia COVID-19 shrilenga tanga hriat atangin pneumonia na hriat chu male en kol wat hian no pang thina na satakin ati niam theya mitinte an film khura no pang te din mun chi kuluk atul hle ti alangani ati lungleya po nimin khan convention center hola National Health Mission lungle district board se pneumonia titlem turtan lak na hi manani a he ba ka hen kolasib le champhai te po campaign hon na hi nei ani Nimin Khan Aizawl SP Pusilal Roy chuan apisa thuthalkhom tu te komin Christmas te kum tharwok veta Aizawl district a halpua halmoi Chinese lantern le silai lem amukap chuak thei chu khap ani don thua soi Pusilal Roy chuan heng sarkar na khap te hi midang ta ne amang tu tan po thil thalo le chena thlen thei tangkai na ombok silo ni thua soya Aizawl a chuan district magistrate in CRPC za somli palina mangin khapna thupek ati chuak to ti soya kumdanga po khap ani chungin mi puin an zom thalem lova hewang hian menga moza chuan thu boy an nei pha ani ati Pusilal Roy chuan nikum Christmas se kum tharwok veta hal pole hal moi kai hnoya Aizawl district chunga ke somni pani zelo ani thu soin heta hiam mi somni poriat thu boy sem sakan ni a case pasari remna ti chho to ani a case som panga chu kota langai tu lai ni ati kumina po khamna thu pe ki kalpui ngala ni thule sumdong te kudam po enfi ani thin thuwa soya YML local council te point khau taka malak antum ti soya kumina chuan halpole halmoi telovin Christmas te kum thar manani abai sei thu soin mi puite po tanna turin som ani Nimin Khan Istungdar BMMU MZSRLM bot sain Not One Life Haya Women's 7-star self-help group te bottling plan honani a credit camp bot sai ani MZSRLM CEO PHL Sandamin heun hi manpuin bottling plan hon thar chu line department sang MZSRLM PMKS YKVK DRDA le horticulture tenen thokhowa dinani thua soya cheng noi som pare singa senani a he kholian darkar khata bottle zaruk vel asiam chok theidon ani ati he min huwa hian BMMU MZSRLM Islungdar bot sain block level credit camp bot sai chunjamani a Islungdar RD block huam chunga Mizoram Rural Bank Pathum MRB Islungdar MRB Kholai Lungle MRB Not Vanai Phai Tangin SSG somnga te hnena bank loan cheng noiza somni pakhat sem chu ani a hemirol hian tui changal mini saras fair chu Not Vanai Phai bazara bot sainin Islungdar RD block huam chunga VO som atangin SSG atanga until siam chu le thlai thar chu te zor chu ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department Tangkup Chuan India Ramin Zalen na amu kunsum sari pangana lom nakal puimek polin quiz competition August ni sompali in rinni atanga tanin kumthar August sang hi somhi pahi theng kartin quiz in elna abwa saida
he quiz in el na hi kartin in rin ni zan chanchin thar puan huna piang in zo na puan ani anga atuk pathian ni zan chanchin thar puan huna pakhat na latu hing puan ani ang loman pakhat na latu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in el na atan hian lo in was saila chanchin thar lo ngai pa thin che chanchin thar hi all india radio aizol atanga puan ani ramchunga covid-19 vaccine dose viable cha som pakhat pek lin ta a nimin khan vaccine noi somnga pani sing ko le sang ko pek ani a heti hian rampuma vaccine pek to zong hi dose viable cha som pakhat la noi som thum panga atling to ani Union Health Ministry soidanin Shrive Enkol damza thian ma son thetin za som corporate point pani paruk ani a Shrive Enkol mek noi khat sing thum sang sari chuang an om ani Germany chonawai khatnan ni khata covid-19 trikai thar singa chuang mu chu ani Germany hian ni ngani khan covid-19 trikai singa za le som ko paruk mu chu ani a hei hi Shripuilen nuani khata trikai mu chu tamber ani tun hnaya Germany han shikai pung chakleya chancellor Karl Schwaktur Angela Merkel chuan shikai pung thu chu makati thu soya Germany han covid vaccine la annatlem le a me pui za somruk pasari chawin vaccine la ka wangin shi po hi adar le niarin ani a kale thotani tang chuan Berlin khopuya vaccine la lo te chu restaurant bar sport hall le samsem na munte kal khap ani dona voin thangin Germany han shikai mokta do li le point kuwa anom to ani chanchin thar serti topna na tlang pui tukina covid-19 din munshia tharbera mi zaruk samruk pakon an kai ti mu chu ani state level expert committee on covid-19 management chuan mi puipun khom na hmuna a huwa zai chu a him lo ati ramchunga covid-19 vaccine dose viable cha som pakhat pek klin ani ta Germany chuna vai khanan ni khata covid-19 trika thar singa chuanga nei chu zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani